straight to the point. Ari sa ta mga kaigalas, di pa ta mo adto sa mga bugat man ito mga reports sa ito mga hisgutanan, mga higala. Ari sa ta mga kaigalas ato sa pariporton sa Inday Ken Galania be. Labot ini mga top notchers. Unahon itong elementary day, atong gi-congratulate ang elementary o sa high school, no? Unahon tong sa elementary sa top notchers. Daghan man sa mga top notchers kay naamay nagtay-tay sa number 1, number 2 inana, no? Ato lang sang ipa-report ni kasamang Ken Galania, unya ipapil ta ng eskwelahan ng Ken kay atong gi-congratulate man ning individual nga naka sod sa top 10. Of course atong i-appeal pa congratulate ang ilang eskwelahan, no? Kay mao man mga higala maoy kini ni ang nag-umol sad nila mga suking tigpaminaw. Yes, kasamang Ken. DYHP RMN Report. Atong unahon Attorney Rofil ang elementary level sa licensure examination for professional teachers kunlet nga ilang gipaygayon sa Professional Regulations Commission kun PRC ni adtong Marso karong tuiga niya ang top 10 o sila maoy napo nga nakakuha og labing dagko nga mga scores unya sa kuan Attorney Rofil sa ranking dunay usa ka lugar nga nag-share ang pipila ka mga top notchers, no? So mao ni purting daghana nila Attorney Rofil og congratulations sa top 1 na nag-share, no, sa kanang mao nga ranking si Jemaima Hilwano Mustafa taga Mindanao State University nga nakakuha 94.60 unya tay sila sa lainsad nga kuan Attorney Rofil Mindanao gihapon Mindanao State University gihapon, no? Tinod Attorney Rofil si Raiden Muhammad Pango taga Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Okay, so ato gi-congratulate Mindanao State University. Inday Ken. Top 1 duha ka buok. Top 1 duha ka buok. Sa top 2 nag-inusara lang siya Attorney Rofil si Nicar May Besar Alegria sa Mindanao State University General Santos City. Grabe, no, top 1 duha ka buok Mindanao State University, top 2 Mindanao State University Jensen. Okay. Proceed. Ang iyang score 94.20%. Number 3 naginusara gihapon Attorney Rofil si Lori Jane Francis Magilon Santiago. Uy, taga-inyong din ni Attorney Rofil sa Baybay City, Leyte. Visayas State University, nakakuha siya 94%. Uy, pabor-pabor lang taga-amo man din day. Taga-inyo sa Baybay, Attorney Rofil sa Visayas State University. Taga-Biska, congratulations. Taga-Biska. Okay. Karon ang number 4, tulo sila nga nagatay, no, or nagtabla Attorney Rofil. Unya lain-lain po ni sila nga mga schools or universities. Okay. Number 4 si Kayla May Enmel Gatab. Puro ni sila nakakuha 93.80% no nga score. Si Kayla May Enmel Gatab taga Pamantasan ng lungsod ng Maynila, Manila City dahil ni Attorney Rofil. Unya lain pod nga naadiya sa maong number 4 si Monica May Cruz napod Bicol University Daraga Region. Daraga. Okay. Sunod, Nervin John Corminal Vicada taga Northeastern Mindanao State University, Maine. Surigao. Taga kuan gihapon Attorney Rofil, no, taga Mindanao or for Surigao. So mao na sila ang tulo ka buok nga nag-share. Eastern Mindanao State Mindanao University. State University, Maine, Attorney Rofil. So tulo ka buok ang top 4. Ang top 4. Aritas number 5 kay murag ubay-ubay gud ni sila Attorney Rofil. Ato na mabasahon dai kay mabati mo atong broadcast tibok Pilipinas. Ikaduha napagitay atong YouTube channel o atong Facebook pages mo na nga i-konta lang para mapatas ang atong report, no? Kasamang Ken kinabati naman kita, no? Tinuod, no? Ato taga Mindanao sipa ra ba tamingon nya ang ilang gi-congratulate taga Cebu ra man. Cebu ra pod nga mabati ra ba mo diri? Tinuod na unya tibo kalibutan kay basi kini mga bataan ni mga paryente dito sa abroad. May na lang magkabatiin taon, no? Nya magka-congratulate sila sa ilang mga paryente nga na-appeal aning top 10 or katusang tanan nga mipasa. Okay, number 5, ubay-ubay man ni sila nga nag-occupy sa number 5 Attorney Rofil. Puros nakakuha score nga 93.60%. Lorea Elaine Mercado Alcantara, Bulacan State University sa Malolos.
Revsil Valderrama Calanza, Mindanao State University, General Santos City. Oh, naka-Jensan, Mindanao. Jensan, Oh, oh. taga Mindanao niya. MSU, daghan ang nakasod. MSU. Tinood. Unya si Persela May Kunag, Far Eastern University, Manila. Sherilyn Villacuatro Cordova, Palawan State University, Puerto Princesa City. Okay. Bahin dyan kaya Tornado Field, no? Sagasa na abot. Unya, Venus Dayan Rices Guerrero, Mindanao. Misyo gihapon, Daghana, no? no? Mindanao. Mindanao State University, General Santos City. Okay. Last nga nasa ikalimang dapit si Mary Catherine Rodriguez Pecasalis, University of Southeastern Philippines, Davao City. Okay, so pila sila? Unom sila nga nag-share, no, sa ikalimang nga dapit. Arita sa 6th place sa Tornado Field, kay ubay-ubay gihapon ni nakakuha ni sila po og 93.40% na score. Maria Katrina Kere nindo sa niya apelyido unique, o Maria Cristina Kere Germo, University of Southeastern Philippines, Tagum. Davao Norte din na Tornado Field, Tagum. Okay. Unya si Kimberly Yosores Mumo, Mindanao State University, General Santos City. Daghan, gihapon. Christine Joy Vivero Natividad. Lain po ni Attorney Field, Visayas State University sa Tolosa. Vizca. Vizca gyapon. Sunod si Rica May Cabaluna Papong, Visayas State University, Baybay City, Leyte. Baybay pong gikas ini Attorney Field. Baybay sad ha. Ikumbati sad. Kumbati sa taga-kuan, taga-Vizca. So, mga to, ang upat nga nag-occupy sa ikaunom nga dapit. Arita sa 7th place, kay ubay-ubay po ang mga placers din puro sila nakakuwag 93.20% nga score. Si Davy Marie Gakasan Abad, lain po na Tornado Field, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Daghan-daghan taga MSU, daghan giday na. Kare, aritas mga, kananay mga taga-Sugbo nga nanod. Si Bea Geraldine Ilaya La Robes, Cebu Normal University. Ilan kuan? Ilan remark nga school. Sunod, Juliana May Berami Magtagad, Cebu Technological University, Maine. CTU, Maine. Sunod, si Eileen Godoy Roluna, Polytechnic University of the Philippines, Maine, Santa Mesa dito sa Manila. Jorian Humalon Silmaro, Camigan Polytechnic State College. Okay, so mato ang mga nag-occupy sa kapito nga dapit, 7th placers. Kini mga lugar nga itong ipambasa, dahil puros mabati nga itong broadcast sa transmitter na to. Huwag may labot sa internet. Tinood na Attorney Field. Ako lang congratulate tanan. Sige. Okay, na mga sa Manila, of course, makabati sila pinagi sa atong Facebook Live. Arita sa 8th placers, ubay-ubay man po di ay Attorney Field. Ubay-ubay. Puro sila nakakuwag 93% nga score. Nera Shania Magnayon Antonio, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Carl James Obot Bustamante, sa kaning Arnold. Parintis ko ng Arnold. LaSalle University. Okay. Si Rica May Bentoy de los Reyes, Cebu Technological University, Campus Carmen. Diaz Carmen. Atong pakpakan taga-Sugbo. Sunod. Si Mia Dayan Bancayrin de Posa, taga Mindanao State University, General Santos City. Jinsan. Yun na po. Sunod. Kini ato na po ni. Ato. Jean Rose Mama Clamela, taga Cebu Technological University, Main Campus, Attorney Rufil. Okay, so mato ang ika-8. Di apay duha day Attorney Rufil, Okay. Si Erica Rose Gomez Sanchez, Roman Villalon Memorial Colleges Foundation. O si Novelin Pilapil Tanghal, Mindanao State University, General Santos City. Daghan taga Jinsanda. Okay. Na taga MSU, daghan yun Okay, arita sa ika-9th placers, ubay-ubay po ang nakasud ani, puro sila nakakuha 92.80% nga score. Okay. Mary Joy Otida Amparado, Mindanao State University, General Santos City.
Glenis Grace Lagumbay Boyles, University of Southeastern Philippines, Davao City. Luis Artura Digamo, Cebu Technological University, Maine. Okay, sa ato ni. Ato ni. Cyril Ann Fahilan, Fronda, Romblon State University, Udyungan, Main Campus. Okay. Angeline Bokikosa Labaria, Ramon Magsaysay Memorial College, Marbel. Oh, dito Okay. Dennis Mindanao, Attorney Rofil. Mindanao. Rodeline Agravante Moreno, Samar State University. Okay. Christine Joy Egonio Villegas, Visayas State University, Alang-Alang, Leyte. Unya Rasida ni Wanin, Mindanao State University sa Maguindanao. Maguindanao. Ay, miss you gihapon. Okay, arita sa last 10th placers. Ubay-ubay gyud ni sila, Attorney Rofil. Puro sila nakapag 92.60% nga rating. Okay, una to, Sunny James Apostol, Laguna State Polytechnic University, San Pablo. Mary Angeli Imperial Del Mar, Cebu Technological University, lungsod sa Moalboal. Moalboal. Okay. Sunod, Rhea Nicole Muwania Huyua, Cebu Technological University, Maine. Mary Rose Sanchez Makabuhay, Philippine Normal University, Southern Luzon. Katrina Masagka Palad, Polytechnic University of the Philippines, Maine, Santa Mesa. Si Justin Mamukod Parazo, Tarlac University, Tarlac State University, Tarlac College of Technology. Sunod, si Jamaica Ibanez Taipin, University of Mindanao, Digos College. O ang katapusan nga nasa 10th place, taga Cebu gyapon, Attorney Rofil, John Lester Rizon Tuazon, Salazar Institute of Technology, Cebu City. Okay, arita sa secondary. Secondary taday. Pero sa dili pa ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahinungdan ng pinumdom nindot sa secondary kay top 1 may gala Sitio Danao manday. Okay. Straight to the point. Bida gihari-harian may gala sa taga Visayas o Mindanao. Kining mga top notchers sa elementary level mahigala, ha? Nalimang ka sa elementary, ang top 1 duha ka buok, pulos taga Mindanao State University, ang top 2 taga Mindanao State University gyapon, ang top 3 Visayas State University. Mga taga Visayas o Mindanao mo nang haros aning maong examination sa elementary level. Arta sa high school mahigala, bida ang high school sad mao gyapon kay ang top 1 mahigala Sitio Danao. Karon atong tagapagtagad ang dugang report uban ni Inday Ken Galenia. Straight to the point. Atong balikan sa Inday Ken Galenia, arita mahigala sa secondary level. Yes, Inday Ken? DYHP. RMN Report. Attorney Rofil, ari na ta sa mga top 10 no sa secondary level o niya nag-una gyud dayon na taga Sugbo, Attorney Rofil. Top 1. Jenlyn Ginita Culipano nga taga Cebu Technological University, Danao City. Yang rating ani niya, Attorney Rofil, 93.80%. Nagbinugtong ra gyud siya. Binugtong ra. Oh, nagbinugtong. Top 1. Top 1. Ang top 2, Sofia Cuito Atienza, University of the Philippines, Diliman. Dito sa Kauluhan. O niya, nakakuha ni sila og ang kaning top 2, Attorney Rofil, upat sila kabok puros nakakuha 93.60 nga rating. Upat ang nagtay. Sige. Floyd Dumandan Bandalan, University of Mindanao, Tagum. Papalupig ni Mindanao na. Lee Jane Planas Cogolyodo, University of Mindanao, Panabo. John Raynor Bitito Pionilla, University of the Philippines sa Los Baños, Attorney Rofil. Okay. Okay na, top 3. So ang top 2 to, upat ka buok. Upat ka buok ang top 2. Ang top 3, duhara sila nga nakakuha 93.40%. Gemma Kizea Natividad Castro, Davao de Oro State College, Maine, dito sa Mindanao, Attorney Rofil. Irene Fe Cabual Navia, University of Mindanao, Tagum. Puros taga Mindanao. Hari-harian mas Mindanao gyud og Visayas day.
Tinod Attorney Rofil. Sunod, ari na ta sa top 4. Top four. Tulo sila nga nagtabla or nag-tie. Okay. 93.20%. Maria Carmel Bilardo de Lada, taga Carlos Hilado Memorial State University, Talisay. Asa ka din napita, Talisay. Murag dito ni sa Miko Antingali, Occidental, Negros. Sunod, Jacob Duran, Fakultad, Philippine Normal University, Visayas. Asa na malapit sa kuan eh? Bitaw, no? Ang takluban siguro ni day? Tingali, okay. Kining ato din ni CNU man, siguro Inyo, normal. Takluban eh? Takloban siguro ni Attorney Rofil. Inyo masod takluban sa batong kuan na? Asa ka din napita, no? Leyte Normal Visayas. University. Ato niya ning lion, asa gid ning napita. Stephanie Ruth Apo Sacas Ocampo, taga Samar State University, Samar. Okay, top 4. Aritas top 5 kay ubay-ubay ni Attorney Rofil. Nakakuha sila 93% sa ilahang mga scores. Cesar Asupan Agbod Jr., Philippine Normal University sa Mindanao. Gestoni Ligutan Bapilar, Davao del Norte State College. Okay. Richie Ace Gamao Bitang, University of Mindanao, Tagum. Ferdiliza Oy Kadungog, Bukidnon State University. Mark Montajes Padilla, Davao del Norte State College. Renelin Lamok Pilandas, Philippine Normal University, Manila. Lara Jasmine Castillo Serrano, Central Mindanao University. Giselle Amor Tabangcora Tagabi, West Visayas State University, La Paz. Matay ako kita tanaw day, wa gyud palupig taga Visayas ug Mindanao day. Oh, lagi no kay bisan og sa Visayas, Masibo, dito sa Leyte, kanipod na Iloilo, Samar. Visayas, Samar. Ya Mindanao sad. Tinuod gyud dagan day pay nag-ubang taga Mindanao Attorney Rofilay. Nag-occupy sa arinata sa top 6. Top 6, alright. 92.80% ang ilang rating Attorney Rofil. Ubay-ubay po ni sila. Si Eliemer Rosie Lumahan Castañares, Mindanao State University, General Santos City. Sunod si Lay Michaels Semania Fernandez, Cebu Normal University. Ato ni. Sunod, Geneva Bernales Payot, Visayas State University sa Visca, Attorney Rofil. Ato ni. Michelle Etchon Saguso, Palawan State University, Puerto Princesa City. Sunod si Angel Maika Minieza Sembrano, University of Antique Sibalom. Dayon si Rosel Ann Asabasan Valvarez, Capiz State University, Pontevedra, Attorney Rofil. So, na taga Antique, taga Capiz, taga Samar. Visayas ug Mindanao. Tinood. Okay, arita sa top 7. Tanaw na to kay Urag ubay ning na top 7 Attorney Rofil. Nakakuha ni sila 92.60, no? Nga rating. Jason Paul Abayare Amatosa, Samar State University. Visayas sad. Visayas gihapon. Mary Grace Anyoda, Visca State University sa Baybay. Inyo ha, Attorney Rofil. Ubay gini sila na sa top 7, Margos Amatos Bailon, Cebu Normal University. Kenneth John Batausa, Central Mindanao University. Kimuel Boy Abelia Cortez, Christian Colleges of Southeast Asia. Asa kanina pita, no? Si Bill Howard de Aces Diaz, Philippine Normal University, Manila. Alea Bahadi Gimari, Philippine Normal University sa Mindanao. Mindanao na po. Dana Jean Abinasa Latayada, Southern Philippines Baptist Theosem, Pawan, Davao City. Si Vince Joshua Lodor Malasa, Bicol University, Daraga. Mary Grace Aguilos Ramos, Assumption College of Nabunturan. Carl Oray Reformina, Philippine Normal University, Mindanao. Lyra Andiano Regulacion, Visayas State University, Baybay. Roxanne Caranoo Rica Plaza, Philippine Normal University, Visayas. Ubay-ubay gid sila no nga naa sa top 7. Ari tas top 8 Attorney Rofil, ubay-ubay gihapon.
92.40 ang ilang percent ang ilang rating. Reisha G. Taranco Abulencia, Urdaneta City University. Diosa Tupas Amstoso, Samar State University. Reden Andres Calipho, Philippine Normal University, North Luzon. Mara Rigi de los Reyes Giango, Philippine Normal University sa Mindanao. Norol Shalah Makakiling Giamaludin, University of Mindanao, Digos College. Maria Jessa Lisondra Montemayor, Cebu Technological University, Maine. Jed Ali Nacional Moraleda, Bicol University sa Daraga. Nivel Ken Lim Opsar, Mindanao State University, General Santos City. Bituin Tabon Rumol, Samar State University. Ira Rizan Joyce Arsenio Tudio, Philippine Normal University sa Mindanao. Okay, Ritas top 9. Ubay-ubay kung sila, Attorney Rufil. Nakakwas lang 92.20% silang rating. Shaina Marie Kililan Cosa, Bicol University, Legazpi. Hana Ira Almira Cueto, Southern Luzon State University sa Lukban. Shaina Aguilar Mahawan, Philippine Normal University, Mindanao. Arnel Lugbak Mamak, University of Mindanao, Tagum. Unya, naapod si John Kenneth Vigo Masagka, University of Mindanao, Tagum. Janine Napoles, Cebu Institute of Technology University. Ato ni Attorney Rufil. Juvalianio Paeste, Isabela State University sa Ittiague. Og last nga nasa 9th place si Maurice Vincent Kabilugan Revilla sa Xavier University. Arita sa last nga lugar, top 10. Ubay-ubay sila, Attorney Rufil. 92. Ubay-ubay top 10. Daghanan nila. Ay, sabi pinakadaghan. 92%. Miko Moreno Bautista, University of Science and Technology of Southern Philippines, CDO. Cagayan de Oro City. Mindanao. Andreline Soriano de Vera, Pangasinan State University sa Lingayen. Jeremy Fegarido Generales, Cebu Normal University sa Cebu ni Attorney Rufil. Nagsunod. Nelia Soler Gutierrez, Cebu Technological University, Maine. Sunod, si John Vincent Pugoy Iman, Philippine Normal University, Manila. Kyla Joyce Montes Hamin, Eastern Visayas State University sa Tacloban City. Shin Sarsaba Montezon, Cebu Technological University sa Argao. Ato gyapon Cebu. Ato niday. Ayan Christian Liquela Orbe, Southern Mindanao Institute of Technology. Juanito Foronda Reyes III, University of the Philippines, Diliman. Althea Mendoza Rosario, Pangasinan State University sa Bayambang. Dave Ian Chavez Salas, College of Maasin. Myra Bundawog sa Pico, Mary Help of Christians College, Salesian Sisters Incorporated dito sa Laguna. Kirby Tarasona Tagorda, University of the Philippines sa Los Baños, dito ni sa Laguna. Ren Rose Nunggod Dalangin, Mindanao State University, General Santos City. Simeon Porganan Terrano III, Don Mariano Marcos Memorial State University sa Aguo. Unya Jonaline Taktakon Tumapat, Philippine Normal University sa Mindanao. Og last, si Mary Chris Tinio Vegas, Polytechnic University of the Philippines, Maine, Santa Mesa dito sa Manila. So congratulations. Tanaw na ko day, grabe hari-harian sa Visayas ug Mindanao ang mga top notches day. Tinood, pinakadaghan sa Mindanao ug sa Visayas, Attorney Rufil. Unay mga Taga-Luzon, pero mas daghan gid sila gagikan adto nga mga regions. Buyag. So congratulations o sa tanan nga mga nakapasar sa teachers licensure examination sa high school o ginguman secondary level o sa elementary level. Congratulations sa tanan o katungwa makahimo. Sige lang. Napay dugang mga higayon nga makatake sa maong examinations in the Ken. Tinood na Attorney Rufil. So nilang tanan, congratulations. Balik nimo, Attorney.
Okay, mahigala mo tong report ni Ken Galinia.